sam uopće naredio budilicu tak rano. Pa idem na more! Moram se ova početi spremati. Dobrodošli na Team Perspektivu. A danas idem na more. Točnije, u Biograd na moru. Da, ne razumijem zašto se tako zove Biograd na moru. Ko da ne znamo da je na moru. Dobro, šta god. Idem na more. I to na tjedan dana. I obući ću razna fora mjesta u gradu. Izležavati se u apartmanu. Iskupat se na plaži. I čak poslije neke turističke atrakcije. Stoga mislim da će ovo biti jako zanimljivo i zabavno. Prilično sam uzbuđen, a ako volite ovakve stvari, možda će vas zanimati jedan stariji video koji sam napravio ovakav. Isto je vlog o ovom odmoru na moru, samo što je bilo u Zadru. Stoga ako vas to zanima, možete tamo negdje kliknuti pojavit će vam se, a znate kako YouTube radi. I zapravo imam cijelu playlistu vlogova i takvih stvari, možete to pogledati ako vas zanima na mom kanalu. No, to nema veze sada jer idemo na more. Sada je trenutno 2:30, a mi krećemo upravo sada. Ne smijem zaboraviti kameru. I konačno, nakon jedno 3,5 sati vožnje, došli smo na našu prvu pauzu, a negdje na malo manje od pola puta do Zagreba, na jednoj Crodux benzinskoj smo stali. Izašla sam iz auta, konačno. Umorio sam se od sjedenja i tako sam gladan. Imamo pića i hranu na haubi. Konačno hrana. Prilično fino. I za slavec kakao. Toplo je. Je toplo ipak, ja? Onda sam je toplo volim. Odlično je. A, kakva lijepa pauza. Dobri sandviči. Da. Meni je sve dobro. Je. Evo da vam ekipa pokaže malo gdje smo. Da vidite. Da.
putovanja, imali smo još jednu pauzu i pa ovo je zadnjih 35 minuta, čini se. Tako smo blizu. Wow. I konačno smo stigli pred apartman. Izgleda zakon. Ja čekam da uđemo unutra. Idemo ući. Wow. Kakve fora stepenice. Ali ima ih dosta. Dosta stepenica. I evo ga naše mjesto. Broj 4. Zakon kupatilo. Lijepo mjesto. I možeš vidjeti more odatle. Ovo je predobro. Zakon. Ja oduševljen. Izvrsno. I ovdje sam se ja privremeno smjestio. Ovo je moj dio apartmana, moja soba. I znači imam ovdje jedan solidan krevet, jastuk lijepo, ovo su sve moje stvari, imam par ormarića, mogu tu nešto ostaviti. I isto tako imam fora prozor, običan prozor, ali neobično, nikad nisam vidio ovakav dvostruki. Ali dobro, mogu otvoriti, dobiti zraka, zatvoriti, imam mrežu za komarce. Ništa više od toga meni puno ni ne treba. Udobno je. No, to je to za sada. Tu smo sad, smjestili smo se, no još se trebamo zapravo raspakirati i vidjeti šta ćemo dalje. No, vjerojatno ćemo kasnije danas otići na plažu, čemu se jako veselim, jer je jako vruće, a to more izgleda jako hladno. I evo ga, konačno idemo na tu plažu. Joj, bili smo tako umorni od puta, a onda smo se malo odmorili i sad idemo. Sad je najbitnije da samo što prije dođemo i skočimo u to more. Ali ima malo za hodat. I evo nas, konačno na plaži. Već smo obišli dvije plaže, ali su bile kamene i nije bilo baš lijepo. No sad smo našli jednu lijepu pješčanu plažu i tu ćemo ostati. Još samo trebamo nakremati i uskočimo u more.
Izrolje, mališa. Baš smo lijepo rolje. I evo ga, vratili smo se s jednog kupanja, ovdje smo sada svi, malo se odmaramo. Došli su i teta i tetak još, a teta sad ošla je po nešto, vratit će se i ona. I evo, tu smo. Uho si mi Sorry. Ja sam pio Evo nas mališa. Neki penji se. Ako ti bude muka, ti ćeš dobit luka. Odi svaki strejski poti. Spremni?
Ok, ovdje smo već bili nekoliko dana i odmarali smo se u apartmanu, išli na plažu, kupali se, ronili i svašta. No večeras idemo malo u grad i vidjeti neke fora dijelove.